nama nema stajanja. Dobro jutro ekipa. Jučer vam nisam puno snimala zato što vam nismo baš imali vremena. Kjarica, možeš na fotkanje. Dobrodošli u Biograd, dobrodošli u Ilirija Resort. Pogledajte kako nam je jutros prekrasno na ovom bazenu. Lara, možeš na fotkanje, zlato moje. Ovdje imamo upravo jedan photo session, dok moje princeze su već rano jutros u 6 sati, ne biste vjerovali, počele sa snimanjem novog spota. Pjesma im ima jako moderno ime. Pjesma im se zove nešto na engleskom. Kako vam samo zove pjesma? XO, XO, a što to znači? Pa poljupčići i open hugs. Kisses and hugs, a što bi to značilo za nas Hrvate? Poljupčići i srce. Zagrljaj. Ma zagrljaj, ljudi moji, poljupci i zagrljaj. Koja se sljedeća slika, Lanči, jesi bila? Ajmo photo session. Danas upoznajete to, ako niste znali, taj jedan moderni pojam među mladima. Znači XO, 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 naša nova pjesma. I moje kraljice tu pored mene, pogledajte kako su slatke. Loli, možeš na fotkanje. Jeste li se naspavale? Da. Za vas će sve reći i biti naspavane, a ja ću vam reći da se nisu naspavale, a nisam se ni ja naspavala, ali možemo mi to jer ćemo vam ovo ljeto napraviti jedan najveći hit, ali to vam uvijek kažemo, ali eto, trudimo se napraviti vam svaki put što bolji hit, da pjevate vi, da pjevamo mi i bit će sjajno, a sada pogledajte kako nam je tu lijepo. I znate što jedva čekam? Da uskočim u ovaj bazen, da svi snimite i odete spavat, a ja se ovdje kupam cijeli dan ekipa. Dobrodošli u Biograd. Evo, samo sam vam još jednom htjela pokazati kako su one slatke i sređene. Tu je Barbie. Zašto Barbie ovih dana? Zato što je Barbie toliko moderna, mi smo isto moderne. Evo, tu imamo i flaminga jer nam je to najdraži nekako. Htjela sam reći plišanac. Ovo ljeto nije plišanac, ali igračka. U Zagrebu plišanac, ovdje na puhanac. I curke moje drage, želim vam samo još uspješno snimanje. Sad sam čula da ste željne, da ste gladne, pa brzo to sve obavite da možemo nastaviti sa snimanjem. Može? I dajte mi jednu cool fotku da vidim kako se to radi. 3, 4, sad! O, predobre ste. Jel vi mislite da ćete vi jednog dana onak biti neke poznate pjevačice, plesačice, glumice i onako baš dobar uzor svim mladima? Ona je Za film. I sve za film. slikanje. Za slikanje, aha. A dečke ćemo angažirati jednog dana kao najbolje fotografe, snimatelje i to u Hollywoodu da nas prate. Dečki, spremni? Ma do Hollywooda idemo, curke. Ajmo brzo po sokiće i preslačenje. Nekako mi se čini da su sada još ljepše, pa ću ja pozvati njih da vidite kako su slatke, curke. Interesira me što se dogodilo u međuvremenu. Ništa se nije dogodilo ovih sat vremena. Sad ćemo u vodu ići u flaminga. Sad idete u vodu? Da. U haljinama? Da. Ali na flamingu. Šta kadimo sa flamingom? A sad će se dogoditi. Znači, ja ne znam ko je to dopustio da vi idete sada u bazen u haljinama. Pa ti. Ekipa, danas je tako vruće na ovom moru. Očito me je sunce opalilo. Šalimo se. Flaminga su spremne, napuhanci su spremni. One u haljinicama će sada leći i zapjevati EXO, EXO. Joj, samo da mi ne padnete. Što ako neko padne? To je savršena stvar. To je savršena stvar, one će se osvježiti. Rekli smo, krenuli smo jutros u 6, sad se pravim da imam sat ovdje, ali ga nemam, ali vi to vidite. A sada je, na primjer, 8:30, u 9 sati se otvara bazen. Hej, pa moramo biti jako brzo, u 9 sati ovdje dolaze ljudi, ekipa dolazi na kupanje. Ajmo, svaka svog flaminga, lijepo molim, i gledajte dalje kako to izgleda prije nego dođe ekipa za spašavanje. Stop. Znate što je sad najbolje kad smo snimili spot? Najbolje je to što je Dalmalandija nam ovdje tako blizu. Sjedamo u auto i tamo smo za 2 minute. Kužiš, genijalnije ne može. Znači, dobro kupanje u bazenu i onda idemo cijeli dan zabava i tamo. Nek se nastavi. Može? Ma to vas ja pitam. Ajmo, skačite.
Nakon puno snimanja, vrijeme je i kupanja, ne samo snimanja, nemojmo taj dio zaboraviti, vrijeme je za jedan fantastičan ručak. Najgladniji je naš Toni, zato je on već napunio tanjur. Toni, hrana izgleda fantastično. Hvala. I vidim da si već probao. Da, odlično. Odlično je, dobro. Idemo mi naći nešto odlično, može. Gabi, i ti si već nešto našla. Bravo, super. Idem ja vidjeti ekipa što se ovdje nudi, pa da i vama pokažem. Joj, kad biste mi bar sad mogli pomoći odlučiti što bih ja to papala. Dođite vidjeti. Što si rekao? Šta ćeš da ti ješ? Što ću ja jesti? Ja idem prvo sve pregledati. Evo, ja ti najviše volim kolače i voće, ali to nije dobro za ručak, jel tako? To ide poslije ručka. Idem ja vidjeti, Larin izbor mi se sviđa. Jako dobro. Evo, ja ću sigurno salate najviše volim. Ljubavi, hoćemo mi meso ili ćemo ribicu? Što ti kažeš? Ti ćeš krumpiriće, hoću ti ja pomoći. Evo, ja ću... ovo je jako vruće. Bravo, Loli, sve ćeš to pojesti. Bravo, Lolica. Antonija, ajde spusti tu tanjur, zlato. Tako, srećice. Evo, za moju Antoniju pomfrić. Tonka, dosta? Dobro. I Božica, jesi se i ti to namjestila? Ja ću početi od danas raditi u restoranu, tako mi ovo dobro ide. Božica, je li dovoljno? Odlično, onda kreni papati. Morate mi dobro papati da narastete. Ekipa, pa ovdje je tako sve fino. Gospon profesor, što preporučate? Ja sam bila... Čekaj da vidim što profesor kaže, evo on mora pregledat se prvo, reci. Ja sam... Dobro. A ovo se meni nešto sviđa s povrćem. To kaže tjestenina s tunom, jel tako? Ja dobro čitam. Da, lazanje, da. Lazanje, fantastično. Reci, Ljubavi. Doslovno zaboravila vilicu. Zaboravila vilicu. Ako je vilica pala na pod, uzmi molim te drugu. Može, ajde. Možeš ti to sama ili ću ti ja Aha, ti hoćeš kroketiće? Ja ti kroketiće volim najviše. To ti je moja najdraža hrana. Jesu li 2 dovoljna ili ćemo još jedan? Još jedan. Ajmo onda još 2, ti si velika ženska. Evo, Ljubavi. Ajmo sada za stol sjesti. Kako je moja BFF velika, ona vam sve to sama zna. Da vidimo di ćemo sjesti. Ekipa moja draga, dobar vam tek želim. Molim poslije pogledati, dođi Antonija, Ljubavi tu kod Tonija, srećice kod Loli, ali sad nema mjesta. A dođi ti tu, a ja ću ti tu preko puta, pa ćemo mi biti blizu. A poslije sjedneš kod Loli, jel može? Ja samo želim sada vidim pune tanjure, a poslije želim vidjeti prazne tanjure, kako moja Božica sve zna. Dobar tek, idem i ja papati. Nakon večere vodim vas u 3. hotel. Ovdje vam je to tako super zato što je sve jako dobro povezano. 3 su hotela i možete birati kad dođete. Doručkovati u jednom, ručati u drugom, večerati u 3. Možete birati sve što vam odgovara. Od osoblja do hotela, hrane, sve na izbor kako želite i to je fantastično. Kada uđemo u ovaj 3. hotel Adriatic, ovdje nas dočeka jedan tako prekrasan brod. Točno se ekipa vidim na njemu. Čekajte, neki selfie bi ja sad tu mogla. Predobro. A zašto sam ja u hotelu Adriatic? Ja tražim svoje klince jer dok sam ja večerala, oni su nestali. Ja sam čula da ovdje ima fantastična igraonica i čula sam da ima gaming room i sigurna sam da ću na jednom od tih mjesta i lokacija ih pronaći. Pa dođite sa mnom, idemo u potragu. Sigurna sam da ste ovo sve dobro proučili jer su sve veliki ljubitelji mora. Što volimo gledala u hotelu, odmah se ogledate. Evo ga, gaming room, znala sam. Kako sam znala, zapamtite, hotel Adriatic. Kako sam znala da ću vas upravo ovdje naći. A jel se vi to dobro zabavljate, ekipa?
Pa baš mi je drago, zar nije vrijeme za neko snimanje Gaming Room? Dobro je nema ovdje. Ne, ja sam čula da ste vi odradili fantastično snimanje danas. Jesam li u pravu? Da. I na tome vam čestitam. Sve bolji od boljeg glumca su danas bili. A što je sad ovdje na repertoaru ako nije snimanje spota? Igranje. Koje igrice smo danas izabrali? Fall Guys. Fall Guys? Dobro, Loli, ovo je ona tvoja, oni roboti, to znam da voliš. Što smo igrali dok si bila jako mala? Ajde vi se. Ajde vi se, hajde, proradi, molim te. Pogledajte. Ti ćeš poletjeti. Mi ćemo početi. Ajme, šta vam je zabavno. Jeste se vi odmorili, jeste vi odspavali malo popodne? Da, nemoj ti meni mali. Ja znam da djeca popodne trebaju odmoriti. Toni, je li on odmorio? Nije, on je najjači. On je najjači. On meni pustio i ja gledam. Ma vi muški ste nevjerojatni. Mogu li ja primijetiti da ste vi meći danas? Totalno ste isti. Je li to slučajno ili je to neki dogovor? Dogovor. Sljedeći put će biti dogovor. To je zato što se puno družite. Kad se netko puno druži, onda se dobro i kuži. Evo imam rime već, pa pišem novu pjesmu. Neko se druži i odmah se kuži. O, imamo novu pjesmu, ekipica. Netko me zvao, tko mi nešto želi super reći? Gledajte, udaram svog prijatelja. Zašto udaraš prijatelje? Ne želimo udarati prijatelje. To oni plešu, jel oni to plešu? Da, pa on pleše. Pa plešu, predobro, nek plešu. Odlično. Znate li što sam ja čula osim ovog gaming rooma da ovdje ima? Sigurno Nikola moj zna. Igranica. Čovječe, pa to sam stalno htjela vidjet. Jesi već bio? Ne. Nisi bio? Lanči je bila. Lanči je bila, Lanči nam je sad već pobjegla. Ekipa, je li netko od vas bio u igraonici? Ne. Ti si bila, Loli? Nekad. Ne. Nisam. Ovako, ako nitko od nas nije bio u igraonici, ja predložim čim se vi sad malo poigrate, da odemo istražiti igraonicu, jer igraonica je sigurno fantastična. I odlično. I jeste li se vi sad već naigrali? Je li dosta gaminga, je li vrijeme za igraonicu? Da. Pa vi se ovdje baš ne možete odlučiti što bi prije. Dečki, gaming room se upravo zatvara i moramo izaći jer teta je rekla da zaključava. A teta? Da, ali zato je igraonica otvorena. Pa predlažem, idemo sada igraonica i dobro se zabaviti. Ajmo, gasi, ostavljaj džojstike, ovdje se zatvara, kaže game off, let's go home. Eto ga. Pokupite svoje stvari, džojstike ćemo pospremiti i u gaming room dolazimo sutra. I baš im je dobar, zar ne? Fantastičan. Dobro jutro ekipa, nisam se baš uskladila sa hotelom koji je sav ljubičast, no dobro, ne odskačem previše. Dobrodošli, jutro su treći hotel, ali već vam je dobro poznat jer smo tu jučer snimali spot na onom prekrasnom bazenu, a jutro idemo provjeriti kakav je ovdje doručak, što nas tu sve čeka. Ja za početak samo trebam kavu, a idemo vidjeti kako klinci papaju jer je najbitnije da nam se oni za dobro jutro dobro najedu. Pa dobro jutro želimo i vama iz hotela Adriatic. Dobro jutro. Kako si ti ustala prije mene, da čujem? Bila sam i jako gladna i jurila se na doručak. Jurila si na doručak? Trčala. Da vidim, trbuha nema. Što ćeš onda prvo uzeti za doručak? Prvo palačinkice. A ekipa još uvijek spava, znači nema nikoga. Ima. Di je ekipa? Ekipa je tamo. Molim te, odvedi me da vidim, evo još gladnih ovdje plaća, ali sreća ovdje hrane ima na pretek pa niko neće ostati gladan. A tu je ekipa. Dobro jutro. Tko se naspavao? Svi ste se naspavali, to je jako lijepo, a ovdje imamo glavnog šefa kuhinje, kako mi se čini. Nikola, dobro jutro. Jesi li ti glavni i odgovorni jutros za palačinke? Ili je Toni? Tko je glavni i odgovorni? David moj! Ma točno sam si ja to mislila. Evo ekipa, ovdje smo si našli palačinkice i to nas najviše raduje ovo jutro. Ekipa i ja sam izgledala. I ti palačinke. I cijeli red djece pored palačinki uz ovako fini doručak.
pa hoće li se netko odlučiti za nešto drugo? Ti ćeš kajganu, bravo, ti si rekao da si gladna. Ti ćeš ovdje narasti od ove silne hrane. Ajde ti po kajganu. Idem vidjeti što se nudi za odrasle. Ima li neka kava za odrasle, što misliš? Ima. Nikola, jel ti znaš napraviti kavu za odrasle? Koliko ćeš ti palčinke? I pomakni se šizu. Daj mu pomozi, Toni. Ajde. Želim vam dobar tek i dobro čuvajte te tanjuriće, nemojte da vam padnu, molim vas. I vidimo se za stolom, želim sve prazne tanjure da rastete veliki, može? Pa ja znam da ti sve znaš, ti si zlato. Nestalo je palačinkica, sve ste pojeli, ekipa. Ali doći će, ako teta kaže da stiže, onda smo najsretniji. Mladi gospodin, si to ti istekao i pojeo sve palačinke? Ne, ja sam ispekao, ali nisam pojela. Nisi pojeo, imaš ti sreće da ovdje u hotelu Adriatic imaju dovoljno palačinkica koliko god mi poželimo. Je, ajde, odi pojedi te dvije. Ja sam želim još nešto. Još nešto. Da, ti jutros kad si ustao ti si rekao da si iznimno gladan. Ovako ekipa, Toni je jutros ustao i rekao, molim te, brzo se obuci, ja moram na doručak, izgubio sam sve kile. Pa sada, onda kada gledamo njegov tanjur, razumijemo zašto je pun, jer Toni sada mora nadoknaditi sve što je izgubio. Nemoj da ti padne, molim te. Dobar tek nama, idem sada i ja nešto pojesti i popiti prvo kavu, jer ja sam vam jutarnji tip koji pije samo kavu, a djeca nek mi se dobro najedu. Uglavnom, sve pohvale za sjajan doručak. Nakon doručka jeste se najeli? Da. Ima neko gladan? Ne. Ne, dobro. Evo ovako. Kupanje ili igranje s lopticama, gađanje lopticama? Gađanje loptica. Kupanje. Joj, ajmo ponovo. Digni ruku ko je za kupanje. Digni ko je za gađanje lopticama. Ja. Ovo nije nikako dobro, ne možemo se odlučiti. Ajmo ovako. Idemo brzinsko gađanje lopticama. Hoću reći igranje lopticama jer tu ima neka cool igronica ako sam dobro čula. I onda idemo skakanje u bazen. Dobro, ajde odvedite me. Ko je bio u igronici? Vodite me. Nikola. Vodite me, Nikola, vodi me. Thank you. Kako znate da oni znaju pjevati? Ove loptice su kao pravi bazen. Da, ali bolje. Misliš da je ipak bolje kupanje u bazenu? Da. Ajde da vidim kako te loptice lete. Neka igra nikad ne prestane. Radost života u duši nek ostane. Toni je nestao, ajmo otkopati Tonija. Ajmo otkopati Tonija. Toni, vrijeme je da im sve ovo vratiš u bazenu. Jesi li spremna da se kreni, Toni? Ručak smo odradili, vrlo ukusan, vrlo fin. Mame i tate su spremni za kavu, a ekipa je odlučila istražiti zatvoreni bazen jer su se do sad kupali na otvorenom, ali sunce je prejako pa se moramo malo i paziti. Pa evo, uvodim vas, dođite da vidite kako izgleda taj zatvoreni bazen. Ono što mi je super, tu nema puno ljudi i sigurno je puno i čišće i ljepše. Čekajte da skinemo naočale, pa nema sad sunca i malo popravim frizuru. Skroz sam vam nespremna do snimanja, ali oprostit ćete mi, ljeto je. Evo ih, prepoznajete li naše? Tu pored mene moja Larica. Lara, spremna za skokove? Da. A gdje je ekipa? Eno ekipa, Toni se već šira. Koliko je duboko? Duboko je? Nije? Dubok bazen, Toni. Evo. Dovoljno, znači za kupanje čisto dovoljno. Okay. Da čujem, recenzije. Koji je bolji? Vanjski, unutarnji? Pa vanjski je hladniji, ali to sunce grije. Dobro. Ovo je topli, ali to sunce ne grije. A sunce te ne grije.
Uživajte, kupajte se. Di nam je Loli? Loli još nije stigla na bazen. Ne, valjda gledamo. Idem ja po Loli, a ja odo pit kavu, jel to u redu? Idem ja piti kavicu, a vi guštajte. Ekipa, pronašla sam Loli. I Loli je upravo skočila. Loli, kakav je bazen? Da čujem koji je bolji tebi. Odličan. Koji je bolji, vanjski, unutarnji? Vanjski možda. Vanjski možda. A onda idi u vanjski, ajde, odi van. Aha, ipak, jeli ne. Toni, da vidimo neki tvoj skok. Ajde, prije kave daj mi neki skok. Salto. Ekipa, pogledajte. Unutarnji bazen, a tamo gledate more. Pa ljepše ne može. Šta je to bilo? Čekaj, šta je to bilo? Mislila sam da ću pas na Antonu. Daj nam neki muški skok, lijepo te molim, ovo mi ne odgovara nikako za video. Ajmo, opa! Much better, baby. Sada uživajte. Lolica, je li zima? Kad se smrznete, grijanje pod sušem. Stojite pod vodom, stojite, sam stojite. Što rade? Toni ih smrzne pod tušem i onda tako smrznuti ulete u bazen i onda im je kao vruće. Pogledajte, molim vas, foru. Moraš se smrznut i sad trči u bazen. Nisi se smrzla dovoljno, Loli. I trči, spasi se. I zaroni. Zašto je gušt smrznut se? Koje ste vi face? Evo i moja Larica stigla. Ajde, ljubavi, uživajte. S bazenom smo očito za danas gotovi, ali zato park još danas dovoljno nismo iskoristili. Pa ćemo u parku. Jel se ljuljamo u parku? Da. Kako nam je lijepo ovdje uz more. Pogledaj more, park, ljuljaške, more, ljuljaške, more, ljuljaške. Pa ja ne znam što je ljepše ovdje. Ne, pa nemoj da te udari, molim te, nemoj da te udari. Ali možda mene udari. Ti ćeš sada skočiti. Oh no. Bravo. Sigurno bi bilo ljepše more nego ljuljačka. Misliš? Znači sljedeća destinacija nam je more. A eno, mogli bi i na onaj brodić. Sladak nam je. A prekrasno mi je ovdje, baš sam zadovoljna. Jel nam prekrasno ovdje? Pa hoćemo doći opet. Pa naravno, ja ću vas ljuljati. Evo ne, Loli će vas zaljuljati. Ajmo svi, ja ću vas zaljuljati. Kako vam je dobro. Još malo treba. Božica će mi sletit. Ti nisi dobro sjela, Božica. Ma, Božica se drži. Ekipa, dobar dan, dobrodošli u Biograd, dobrodošli u Dalmalandiju. Danas cijeli dan ovdje imamo vidjeti moje predivne solistice. 1, 2, 3, 4, 5. A Dalmalandija je ove godine napravila čudo, napravila je najbolji
smo zdravoljubci, zaljubljeni smo u planet, sa željom da je ljepko cvijet. Seli smo se u vrtiću, kao da smo u crtiću. Voljeli smo se već od prvog dana, glazba nama nikad nije bila strana. Best group forever. Stigla je i prva proba, mikrofon i garderoba. A tek ples, ples je u nebes, ples i gluma, pjesma štima svima. Best group forever. Prijateljstvo naša je snaga, ekipica smo svima, manje više draga. Zagrepčanke i dečki zovu, dođite, naučite pjesmu novu. Best group forever. Best song forever. Best group forever. Best song forever. Tijekom tjedna učenje je, vikendima snimanje je. Svaki dan zajedno, svaki dan smo zajedno, svaki dan pametno, svaki dan smo pametno. Best group forever. Vrijeme brzo leti, leti, dani prolaze, godina još jedna sleti. Škola brzo prolazi, već nam srednja dolazi. Best group forever. Mnogo pjesama s vama su pjevali, mnogo videa dar vam dali. Predi nas pa sada slijedi, prijateljstvo naše ne blijedi. Prijateljstvo vječno traje, mir i ljubav svima daje. Prijateljstvo naša je snaga, ekipica smo svima, manje više draga. Zagrepčanke i dečki zovu,